الحمد لله رب العالمين. گلی بسلمانا خدا حس کرد که دیبوا بیشین کاچا دست نویج برسایی چون دست نویشیشتن یک شرط نویجه حتی نویجه تا درست بید لازمه دست نویجی یا برسایی بد چون گله بسلمان تنگ نظام دست نویج برسایی بشون جای امریکا خدا حس کرد نشاد این کدی چهار دست نویجش بله گلی بسلمانا اول تش نویج بسم الله تو نویج بسم الله و دست نویج خوش بله وقتی تو بی بسم الله سنت دست بگی تو سه جا دست خوش بشه سنت و سنت اجت اوفکین برده یعنی استافت اوفدانه که چون پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام اوفکین صاف کرد و که دست نویج داد سه جا دست شد بسم الله اشتین گلی بسلمانا دی اوفک ادب و دفنت خو اولش واجبات نویج قول راجح علماء نهی واجبات اوفک ادب و دفنت خو کل بجنی مضمضه استنشاق او شیء چیکه دی اوفک ادب پارچه دیگه دست خود کرده پارچه نیوه که اوی دیگه دوی خدا و نیوه که دیگه دفنه خدا و دیونیو بل بسم الله او ای جسد جوادی و دی کیف کجی بله یعنی بسم الله اف چو خطوه کی او بکه دو دفنه خو و دی کیف کی عینا خطوه دوی ابدین دست جو واشون مگه وهذا الهدي يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اولي خد دابا بس سرجو مگر وتيا سرجو ما بالمضمضه بس الشاقه سرجوش كي حدا كي رسم كان سرجو بس كان شفيري اف جي كوميل شيبن حتى ارزنكي وجي گوشته گوي حتى في گوشته گوي لازم ابا خبته شيشته اما اگه کسی گیبونو منا ریهابن ریهبیت خفیف بمگید من چوزون افریات خفیف نیونه اگر گوشت بده دیدن صورت یا گوشتی اینکه اول لازم سرده تو دست خوب که نوت اول گیری اما اگر ریبور مگل ایمن هنگی سنت نه واجبه اما سر به درسته بس سنت دست خوب که نوت بس گله بسر مونتین ریبور خفیف من اما سر بهش نه بدون دست خوب که نوت روش که واجبات نویشه لازم هم گه تخره بله چاشی ولی گله بسر اول یه سر جواب میخریشوی اول شو گلی بسم الله اول سرجوجی چون کجا دیده شیشتن اما اگر بن ارزه دابد اول پیغمبری ما صلی الله تخلیل اللحیه یعنی پیغمبری ما صلی الله علیه و سلم ریت خو نجات آبله کرد نیویی خدا کرده اول سنت کسی که ریه بن ویری آب کرده صاد کرده اول سنت بن ریت خو او آبله کرد خطوات خود تعالى قد يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق دست خوب شد حتى انشكا الى المرافق يعني مع المرافق قال انشكا الفيري تبينا يوجلا وجلا ما قلتي دستيكو دستي سنه سجل دست خوب شد عندك بس ما نص وقت الوقت سجل دست خوب شد وشوفها هم خلاص بريشيش تنا ما دجري دست بكن هذا جري دست انشكي وقت بيجن شيء دست جري دست بكن حتى بيرا خلط و خلط یا اینکه سنت تونشویش چنینه بس لازمه وقتی تو دستات شوی دست گله با تینا گله و گرینگی گله مسلمان دست بکنش سری تلو حتی انیشکی نه توش بیرش گله مسلمان مات کنه دست بکی و شما سوشیش تی نه و خلط تو دست بکی نشویش چنینه بس لازمه توش بیرش لازمه تو سری تلو شوی حتی انیشکی کامل ولی گله مسلمان تمام شو Evet. اول شو گلی بسمارم. şimdi خودت آگوری من بسمارم بیرو اوسیکم. بیشتر دستاجی این سری خوب وامون. طبعا سر وامونی گله خلاتیات کنده دا. گله دون عمر مدیدی خلاتیات چت کن. دی آوینن سیدا کرم کن. دی آوینن دی وکنه. يعني أبد تعدد نهضية نحدثت بهي نتشتت بهي هم عالم مش تقدر يخزي كذا أو بين إنها مسجى استول في رخوة دم يا خلا مجال بسمان يا درستوي تودي دس خطار كي ودي بايش بيد دس بكي دي باي ودينيا باي حتى باقي دي باي ودينيا باي ودجال هندي بيت خوش دي بقامله بيت خو دي هون تلا يتبراني كد بيش تلارا وبشينجي ولا بيتله يا شهادته دي كده خلالش كده وده ودينيو باي أباجي شو يعني جالب سمانة هين مكانها ناخد يا خلالها تدش كده جالب سمانة تدي ده شيء اسمه طاقي ودي دسبيكو سري حتى بوك ديني ودينيا باي دينو بايجي أبا يدرسته هي مش تيجي خد واقعي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة مش تيجي بيدخلش يشون حتى أنيشتي بيشتنج جالب سمانة تدي حتى جوزك شوي أو جي جالب مهمة
سيدراني نسيب هسه يعني سبحان سنة تجي توصل لاب تلا داشت شاید تقریجک برابی من دست نوشتن گله گفت صنعتیه اینو درست ابد شد بشتین یه پیچک حتی گوزه کده شوی گل گوزه کش اولی چون گل مسلمانا سنة پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم قدي من توضع نحو وضوء هل كذا قد استمشيشت بدي يوما ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية دوي هشت دقيقة بحشت بمن سبحان الله كيش دقيقة بيروش دي رجع قيامة كيش دقيقة دي راجع بحشت رواه مسلم حديث مسلم يبقى حديث صحيحة سبحان الله جل خيرك رمضان بجل بالصلاة ويمونت أفزك أشفنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بس في هند كمينة مهم بالصلاة بو مثلا أفراد برشة ويدري كنت شو مسح سريكا أما يجي تقريبا حدا بوت يعني حدا سري برشة هو كامل مسح نه ما حدا بوت خلاص لقي علامات بيشه وخد تعالى يدرس شو محمي يبدأ يبيت كم تجيم فوي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.